Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga kakhulu, siphinde futhi simdumise uJesu Kristu inkosi yethu ngethuba asipha lona lokuthi siqinisane, sivuselelane ngezwi lakhe, ngezwi kaBaba uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu bazalwane. Ngiyafisa ukuthi kule video bazalwane siqale uchungechunge lokuvuselelana lwama-teachings, iy'fundiso zenkosi yethu uJesu, la esizobe sibuka khona ama-benefits ombuso kaNkulunkulu kusukela ku-part 1 mhlambe sogcina ku-part 8. Sikhuluma ngento eyodwa, ama-benefits ngokubuka izwi likaBaba uNkulunkulu esifundisweni sikaJesu Kristu ukuthi ayini ama-benefit ombuso kaNkulunkulu. Siyavuselelana nje bazalwane, siyakhuthazana, siyaqinisana, sekuseduze ekhaya. Ilona lowo makathathe isinqumo esihle ngempilo yakhe, eqiniswa, esekelwa yizwi likaNkulunkulu. Sizofunda lapha bazalwane uMateyu chapter 8, ngaphansi kwaso isihloko esithi ama-benefits ombuso wezulu, u-part 1 lona. Sibuka izinto eziyinzuzo enhle ezitholakala ngokuthi ube ngowasembusweni kaNkulunkulu, umbuso olawulwa ezulwini. Uma ngabe inkosi uJesu ithi asizidele, sidele konke walelizwe, akakusho nje lokho kuphela bese kuphela kanjalo. Kunezinto asithembise zona ukuthi masilahlekelwa ilokho okuhle okuwukuphila kwasemhlabeni, kodwa kukhona uBaba uNkulunkulu asibekele khona okuphelele. Thina lokho kwasemhlabeni sithi kuhle, kodwa iqiniso lithi kuyi-fake, ku-corrupt futhi kungokwesikhashana. So-ke sifundisa ngombuso wezulu, sifundisa ngombuso, ubuso uNkulunkulu, ukuthi zikhona izinto ezinhle esibekelwe zona, ziqinisekisiwe bazalwane, kodwa sizamukela ngokuthi sikholwe. Ukukholwa-ke kuza ngakho ukuthi sizwe izwi likaNkulunkulu. Yilokho esizokwenza, sizofunda izwi, sithi ukuchaza nje kancane, mhlambe onganakile anake ukuthi yini elishoyo izwi likaNkulunkulu eliyisethembiso ngama-benefits, ngokuwumvuzo, ngokuyinzuzo, okuwubuhle basezulwini. Sizokusho one by one ngendlela inkosi uJesu esho ngayo. Akusikhona nje kuphela ukuthi sizwe ubuhlungu bokuthi silahlekelwa izinto ebesithi zingezethu sinazo. Uma ngabe sizidela ngokuthanda kwethu voluntarily, silandela inkosi yethu uJesu, sivele kubantu emhlabeni singabantu abaswele, abahluphekile, kodwa ngokwemfundiso kwenkosi yethu uJesu singabacebile kakhulu. Kanti vele bazalwane, mangabe sinazo lezi zinto zala emhlabeni, asivume, asi-admit ukuthi iqiniso lithi akuzona ezethu phakade, ngoba siyahlukana nazo sishiye. So kungcono ukwaziwa ukuthi awunalutho, kodwa ubuwazi ukuthi into zakho uNkulunkulu akubekele zona, uzohlangana nazo zingezakho forever. Sifunde uMathewu chapter 18, siqala ukufunda kuvesi 1. Right, lifundeka nje. Ngaleso sikhathi abafundi basondela kuJesu bathi, ngubani omkhulu embusweni wezulu na? I-concern le abantu abaningi esikhathini esiphila kuso abanayo,
ukuthi uma ngilahlekelwa umsebenzi, ngeke umsebenzi, ngeke iy'kole, ngeka impilo e-right emnandi yokuphumelela lelizwe. Yize abantu abaningi bangena ekulingweni bama-bribery, corruption, bagcina kodwa unembeza wabo ufile kulolo hlangothi, bajabulele nje ukuthi bayaphumelela, bakhohlwe ukuthi yonke imisebenzi isazoyiswa phambi kwesihlalo sokwahlulela, bahlulela umuntu ngomsebenzi awenzile. Now abantu bane-concern ukuthi lento engiyekayo engishiyayo engiphilisayo ngizozuzani uma ngabe ngiyeka yona. Leyo concern yayikhona nakubafundi ababehamba noJesu literally emhlabeni, uJesu esesemhlabeni. Nanku umbuzo, bathi ngubani omkhulu embusweni wezulu? Into ye-greatness, uma ufunda ngesiNgisi, umbuzo wabo uthi, who is greatest in the kingdom of heaven? Babefuna ukuthi kube khona into yakhekayo engqondweni yabo. Bayayazi isetup yasemhlabeni ukuthi khona amazinga okuphila abantu, khona abantu okuthiwa hayi abantu abalapha phansi njena aba-ordinary, mhlawumbe omunye asebenzise igama eliqinile lokuthi abantu nje abangabalulekile. NgokaNkulunkulu akekho umuntu ongabalulekile, sibaluleke sonke, kodwa i-standard sabantu noma i-measurement yabantu yabameja abantu, khona abalapha phansi nje aba-ordinary, bese kuba khona i-middle class, bese kuba khona i-high class. Now into ekhona emhlabeni, so-ke bayabuza abafundi bakaJesu ukuthi ubani omkhulu, who is greatest in the kingdom of heaven? Bafuna ukuba nesithombe. So abantu bayakusebenzela ukuba mkhulu emhlabeni, ngisho noma kuthiwa kubiza ukuthi bachithe igazi, baqamba amanga, babulale, benze izinto ezingamanyala ekusithekeni, as long bezothola igama lokuthi bakhulu, they are great among others. Abanendaba abantu. So-ke uma ngase uyihlole kahle indlela yokuphila lelizwe, isystem yalelizwe idesignwe, yakhiwe, imiswe ngendlela yokuthi inezigaba zokuthi abantu bakusebenzele ukunyuka iy'tebhisi ukuze bafinyelele phezulu babe bakhulu. In the process, along the way, bekhuphuka befuna ukuba bakhulu egabeni ethile, kunokuxabana noNkulunkulu okuningi, kunokona, kunokwenza izinto uNkulunkulu ezamthokozisa eziningi ngaleso sikhathi. So-ke abafundi bakaJesu bayamthanda uJesu, bayakholelwa kuye, bayakholwa nguye, bayamlandela, kodwa benza into enhle yokubuza, ubani omkhulu? Ikhona lento yokuba mkhulu, ngoba phela imvelo uNkulunkulu asidale ngayo, uNkulunkulu wasibeka saba ngababusi, but uSathane uma bewucorrupta lo mhlaba, ube sefaka eyakhe i-order, eyakhe i-system, okwakho ukuhleleka. Yilokhu-ke okucorrupt abantu abakubangayo, abagcina bekubanga, bekulwela lapha emhlabeni. So-ke uNkulunkulu kodwa wayesinikezile ukuthi we agree, umuntu nomuntu usho nayo lento ukuthi I am great, because umuntu umfanekiso kababa uNkulunkulu, and umuntu unikezwe wonke umuntu ukuthi abuse, wonke umuntu unikezwe ukuthi abuse, hhayi ukuthi abuswe. Nokho uJesu-ke uyaphendula, sizwe ukuphendula kaJesu. Wayesebiza umntwana wammisa phakathi kwabo, wathi, verse 3, ngiqinisile ngithi kini, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. Impendulo yokuqala kaJesu, laba babuza nge-standard, ngama-standards, ngama-level asezulwini, ukuthi ubani omkhulu. uJesu akaphenduli direct umbuzo wabo, uqala u-addressa into eyinkinga kakhulu, ukuthi nina seniphuthuma niyocabanga ngendaba yokungena, ake sikhulume nijahe ukuzwa ngempilo yangaphakathi ezulwini, but ake silungise indaba yokungena kuqala. uJesu indlela afundisa ngayo ulungisa lonto. Uthi-ke maningaphenduki nibe njengabantwana, anisoze nangena embusweni wezulu. So uJesu u-addressa into ebalulekile kuqala,
i-qualification yongena and ukuba address noma aphendule ukuthi masungenile ngaphakathi kuzoba njani. Verse 4, ngakho-ke yilona lowo ozithoba njengalo mntwana nguyena omkhulu embusweni wezulu. Usule-ke manje siyawuphendula kumbuso wakho. Okokuqala, uma ningaphenduki nibe njengabantwana, kusho ukuthi you need i-qualification yokuthi uma uphenduka, ukuphenduka kwakho ube njengomntwana. Kusho ukuthi kumele uyikhohlwe ukuthi umdala, kunezinto obusuzazi emhlabeni ufundiswe zona, ubusumkhulu, busuphakanyisiwe, busunconyiwe, busu-achivile, busuphumelele, funa ukhohlwe yonke lento. Umntwana usuke ezele efika emhlabeni engenalutho, engenagama, engenasikhundla. So-ke uma ningaphenduki, niphenduke kulokhu izwe seliniphakamise ngakho. Kufuneke niphenduke nize kule level yobuntwana, yokungabi nalutho, yokungazi lutho, ngoba nizoqala phansi manje. So nikwazi ukugraspa izinto zombuso, nikhohlwe izikhundla ebenikezwe zona, nikhohlwe ama level abenikezwe wona, niqale phansi manje nifane nabantwana. Uma ningaphenduki nibe kuleyo level yokufana nomntwana, umntwana umuntu innocent, umuntu ongenambango ngalutho, umuntu ongenaphupho, ongena dream, ongena goal, ongena care phesiwayo, just a little child. Yabona, ilindela nje ukuthi phela ngiyondliwa, mayisilambile ingane iyakhala, umntwana iyakhala, afuna ukudla, uma umnikeze lokho akudingayo, uyeneliseka, akakhathazeki ngalutho lwalomhlaba. If you do not repent and consider yourself as a little child, to a level of a little child, uma ningaphenduki nibe nesimo esifana nesomntwana, angeke ningene kwangena ke embusweni. Okay, seniphendukile-ke naba njengomntwana, right? Ngakho-ke yilona lowo oyakuzithoba. Then i-qualification yesibili-ke manje, usuphendukile, wayikhohlwa ukuthi ubani, waphela ukwaziwa emphakathini, noku-honorishwa, nodumo, nekhundla, nempumelelo, uphendukile manje. But-ke futhi okwesibili ukuthi uzithobe. Yabona, uverse 4 uthi, the greatest in the kingdom of heaven is the one who humbles himself and becomes like this child. So-ke omkhulu embusweni wezulu, those who are great in the kingdom of heaven, ilabo abazithobayo njengalo mntwana. Uyaphenduka, uthatha isimo esifana nesomntwana, nawe usungacabanga ukuthi umntwana injani i-character yakho, ubehave kanjani, umntwana nje osemncane ose-innocent. And again usho ukuthini uJesu ngokuthi humble yourself like this little child, ngoba ingane iba humbled, then you'll be great. Uthi uphakathi kwabantu ubuzazi ukuthi umkhulu, uyahlonishwa, uyakwazi ukuthi uyakwazi ukwenza into ethile, abantu bakunothise, bakusabe, bakuhloniphe, bakudumise, bakupraise abantu, kodwa zithobe njengomntwana, then-ke ezulwini ezophakanyiswa ube mkhulu. I-benefit-ke yokuqala leyo esikhuluma ngayo, asisho yokuqala eBhayibhelini, kodwa sithi-ke kulesi sifundo yokuqala, bazalwane, i-benefit yokuqala upart 1 egameni lenkosi yethu Jesu, ukuthi uma ngabe number 1 siphenduka sibe njengabantwana, 2 sizithoba njengabantwana, then sizoqualify ukungena embusweni wezulu, siphinde futhi sikwazi ukuthi sibe ngabakhulu. We are going to be great, we are going to be honored with greatness embusweni wezulu. Siyabonga kakhulu-ke bazalwane, egameni elihle lenkosi yethu Jesu, lokho ebengifisa ukusho. Usangasithatha isinqumo esihle, usangashintsha indlela obuwenza ngayo, indlela obucabanga ngayo. Njengoba sikhuluma ngokuthi siyadela konke silandela inkosi yethu Jesu, yindlela leyo yokuyithoba njengomntwana, uzikhohlwe negama izwe ebese likuphe lona, nobuhlobo nobungane izwe bese liku-honorishe ngakho. Uyakudela konke, ukukhohlwe konke, ubuyele ekuthini ufana nomntwana, uzokhangeza kuNkulunkulu ophilayo, ulindele uNkulunkulu ophilayo, akondle ngendlela yakhe, agqose ngendlela yakhe, iy'dingo zakho ayifeze ngendlela yakhe ngesikhathi sakhe, just like umntwana ulindele umzali wakhe ey'dingweni zakhe, umzali okhathalelayo
ukuthi ingane yakhe idla kanjani. uJesu usifaka lo mqondo ukuthi singabantwana kuNkulunkulu, let us behave like little children before our heavenly Father, in the sight of our heavenly Father. I-mentality yethu kufanele sibe nobuntwana, our decisions kufanele abe sebuntwaneni, sathi singabantwana ukhona ubaba or who's going to take care of us, ubaba wethu osezulwini. Siyabonga baba, bazalwane, egameni likaJesu, amen.